Po sredinem delovnem srečanju delegacij Severne in Južne Koreje, kjer je bilo govora o varnostnih vprašanjih in protokolu prihajajočega vrha na Korejskem polotoku, je prišla tudi potrditev datuma srečanja korejskih predsednikov. 국가 남은 수뇌분들의 뜻에 따라 북남 수뇌 상봉과 회담을 2018년 4월 27일 판문점 남측 지역 평화의 집에서 가지기로 하였다. Glavna tema prvega vrhunskega srečanja po več kot enem desetletju bo denuklearizacija Korejskega polotoka, saj naj bi severnokorejski predsednik ob obisku Kitajske izrazil pripravljenost za opustitev svojega jedrskega programa. 이번 회담에서 김정은 위원장이 한반도 비핵화와 남북 및 북미 정상회담 개최에 대한 의지를 재확인한 것은 의미가 매우 크다고 봅니다. Več optimizma prihaja tudi iz Združenih držav Amerike. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je dejala, da zadnji dogodki na Korejskem polotoku kažejo na to, da so ukrepi mednarodne skupnosti očitno zalegli. We're going to be cautiously optimistic, but we feel like things are moving in the right direction, and that the meeting yesterday was a good indication that the maximum pressure campaign has been working. You saw him leave for the first time since becoming the leader of North Korea, leaving his country for the first time for that meeting, and we consider that to be a positive sign that the maximum pressure campaign is continuing to work, and we're going to continue moving forward in this process in hopes for a meeting down the road. Kljub pozitivnim premikom in otoplitvi zamrznjenih odnosov na Korejskem polotoku, Washington sankcij proti Severni Koreji zaenkrat še ne misli umakniti.